U Gornjem Milanovcu u osnovnoj školi Momčilo Anastasijević zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona za učenike. Kako su na ovu odluku reagovali đaci, kako su reagovali roditelji, a kako se u svemu tome snalaze i nastavnici, reći će nam naš reporter Nebojša Jovanović. Nebojša, dobro jutro. I kako funkcioniše ova zabrana korišćenja mobilnih telefona u ovoj osnovnoj školi? Mobilni telefoni od 1. septembra su nepoželjni u školi Momčilo Anastasijević ovde u Gornjem Milanovcu. Mogu se koristiti u dvorištu, a što je zanimljivo, zabranjeno je korišćenje ne samo učenicima, već i nastavnicima. Slobodan Aksentijević je sa nama, profesor u školi. Profesor, šta su bili razlozi da škola donese jednu ovakvu odluku, dakle zabrana korišćenja telefona i deci i nastavnicima? Da, evo, za početak mala dopuna. Mi ne bih rekao da smo zabranili upotrebu mobilnih telefona, samo smo ograničili zloupotrebu. Odnosno, želja nam je bila i cilj, ne da nismo protiv digitalizacije, protiv mobilnih telefona, naravno mora se biti u skladu sa vremenom, samo smo želeli da kažemo deci, odnosno da imamo i taj vaspitni aspekt škole, da im kažemo da postoji vreme za sve. Vreme za učenje, vreme naravno i za telefon, kad je vreme za to. Zato u odluci koju smo doneli, koja se odnosi na upotrebu mobilnih telefona, nismo u potpunosti bili isključivi i zabranili upotrebu telefona, čak smo tamo i naveli da ako postoji potreba da nastavnik deci nešto pokaže ili da neki sadržaj obrade putem mobilnih telefona, da je to moguće, samo naravno uz prethodnu najavu i uz obrazloženje. Takođe, kolege nastavnici mogu koristiti telefon ukoliko je potrebno da upišu čas izostanke ili da upišu ocenu učenicima. Naravno, mi u školi imamo u svakom kabinetu kompjuter, imamo pristup internetu, međutim može da se desi da ima prekid interneta ili tome slično, tako da u takvim situacijama i nastavnici mogu naravno u strogo nastavne svrhe da upotrebe telefona. Dakle, su učenici obavezni da isključe telefon pre ulaska u školu, nastavnici, i gde da ga drže? Mi smo razmišljali o tome, pošto naravno nismo prvi koji smo se bavili pitanjem mobilnih telefona, pa smo malo pogledali praksu u drugim školama, malo smo razmišljali, nešto smo usvojili, nešto smo mi dopunili i kao svoj neki pečat ostavili, tako da smo smatrali da pokušavali smo ranije da deca ostave na određeno mesto ili u neke posebne kutije telefone ili na određena mesta, ali smo smatrali da ipak telefoni budu kod učenika. Oni kad dođu u školu, školsko dvorište u školu, isključuju telefone i oni mogu da budu u rancu ili u jakni kod njih, ali da budu isključeni. I ne mogu se koristiti ni u školi, ni u prostorijama škole, niti u dvorištu. Naravno, deca kada pođu u kuću mogu da, kad izađu iz dvorišta, da se jave roditeljima naravno da koriste telefon, kao što svi koristimo. I kako su prihvatili učenici, kako su prihvatili nastavnici tu vašu odluku i da li su se možda roditelji protivili toj odluci, imajući u vidu da su u Čačku u osnovnim školama učenici sami izglasali da nose kecelje, modne kuće su im pomogle u dizajniranju, ali su se roditelji bunili. Kako je bila situacija u vašoj školi? Pa mi možemo da kažemo da se pohvalimo da smo imali dobru saradnju sa roditeljima, u stvari sve poteklo sa saveta roditelja gde je prisustvovala i direktorka i ona je podržala tu ideju, a savet roditelja je jednoglasno usvojio tu odluku. Potom je procedura, sproveli smo proceduru na školskom odboru, smo podržali isto jednoglasno svi članovi tu ideju. Posle ona formalno pravna procedura, sekretar pravnih škola je naravno sa direktorom i uz koordinaciju i neke dogovore i različite viđenja napravili smo taj dokument, odnosno odluku, faktički pravila upotrebi telefona i to je od 1. septembra na snazi, mesec dana. Bilo kršenje? Bilo je pokušaja, ali smo mi tu predvidjeli da ne budemo onako rigorozni i strogi prilikom prve upotrebe, da opomenemo decu, da pozovemo roditelja da obrate pažnju na taj propis, kao bilo koji drugi propis i to je opomena, ali naravno drugi put već propisali smo smanjenje ocene iz vladanja, tako da za sad nema smanjenja ocene iz vladanja, ali bilo je nekoliko opomene i ja sam bio u situaciji da 2 puta do sada oduzmem telefon, ali mislim da će to dati rezultata i mislim da učenici
generalno ne prave problem niti se žale da im to nedostaje. Mislim da je vrlo važno da kažem, mi nismo neki srednjevekovni ljudi, predajem istoriji, ali razumemo i u skladu smo, moramo biti sa vremenom. Samo želimo deci da skrenemo pažnju da za sve postoji vreme. Kao što su rekle vaše kolege da su sad primetili da deca i pričaju između sebe, da ne gledaju samo telefon, ne igraju igrice. Postali su komunikativni. Pa naravno, to je potreba, mi smo socijalna samobića, moramo da pričamo jedni sa drugima, da se družimo kako god, i mi odrasli i deca, tako da je to sigurno pozitivna strana cijele ove priče. A naravno, telefone koristim ja i vi i deca koristi i treba da koristimo, ima dosta toga pozitivnog što može sa telefonima da se učini, tako da, kažem, nismo protiv mobilnih telefona, samo kao kad odete u pozorište, pa vam tamo kažu, isključite telefone, nemojte zato što smetate i glumcima i međusobno onima koji prate, tako isto i ovdje. Eto. Hvala vam puno što ste bili naš sagovornik ovoga dana. Dakle, jedna od retkih škola u Moravičkom okrugu koja je donela pravilnik o načinu upotrebe mobilnih telefona. Hvala Nebojša na ovom uključenju, hvala i tvom sagovorniku.